Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje ndabifuriza ibihe byiza nshuti mukurikiye Primo Media Rwanda. Ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 15 z'ukwa 9 kwa 2025. U Rwanda n'umuryango w'abibumbye batangiye kugenzura amahugurwa ahabwa aboherezwa mu butumwa bw'uyu muryango. Naho mu Rwanda inteko ishinga amategeko yasabye y'ubumwe bw'uburayi kureka kwivanga mu miyoborere yarwo. Mu karere ka Karongi haravugwa inkuru y'umusaza w'imyaka 62 bikekwa ko yahuje ikiziriko nyuma y'amadeni ngo yaramaze kumubana menshi. Katari yo yashyikirije komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge inyandiko igaragaza uburyo bwo kurekura imfungwa hagati ya Kongo na M23. Minisitiri w'intebe mushya w'Ubufaransa agiye gukuraho iby'abahoze muri guverinoma bagenerwaga. Naho Minisitiri w'intebe wa Katari we yasabye isi kureka kurera Isirayeli bajeyi. Trump yabajijwe niba azatera Venezuela. Muri aya makuru turababwira igisubizo yatanze. Amerika n'Ubushinwa byo byumvikanye ku ikoreshwa rya TikTok. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga, mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu: ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo. Egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara kuri 0798 735 385. Nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku Rwanda n'umuryango w'abibumbye bari kugenzura amahugurwa ahabwa aboherezwa mu butumwa bw'uyu muryango. U Rwanda n'umuryango w'abibumbye batangiye ubugenzuzi mu rwego rw'ibikoresho n'amahugurwa bihabwa polisi n'ingabo boherezwa mu butumwa bw'uyu muryango. Ni igenzura ririmo kubera mu nama y'iminsi 3 yatangiye imirimo yayo kuri uyu wa mbere ku cyicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda ku Kacyiru. Ni inama yatangijwe ku mugaragaro na DCG Jean Chantal Ujeneza, umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ubutegetsi n'abakozi. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko iyi nama iba mu myaka 4 yitabiriwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye ziyobowe na Michel Mulinge Kitivi, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubushobozi bwa polisi n'ingabo bakorera mu butumwa bw'amahoro. Yagize ati iyi nama izasuzuma igiciro gitangwa mu rwego rwo gutegura abapolisi n'ingabo ibikoresho bifashisha, ubuvuzi n'ubwikorezi mu gihe cy'imyitozo ibanziriza kujya mu butumwa bw'amahoro. U Rwanda ruri ku mwanya wa 2 mu bihugu byohereza polisi n'ingabo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Imwe mu mirimo abapolisi n'ingabo bari mu butumwa bw'akazi bashinzwe harimo kurinda abasivile, gukora uburinzi ku manywa na nijoro no kurinda inzira z'ingenzi zikoreshwa mu gutwara ibikoresho n'ibiribwa. Banagira uruhare mu bikorwa by'ubufatanye n'abaturage, civil military activities nk'umuganda, gutanga serivisi z'ubuvuzi ku buntu n'ibindi bikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yo yasabye iy'ubumwe bw'uburayi kureka kwivanga mu miyoborere y'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere inteko rusange ya Sena n'inteko rusange y'umutwe w'abadepite zateranye zisuzuma ikibazo cy'inyungu rusange cyerekeye umwanzuro wo ku itariki ya 11 z'uku kwa 9 w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi uvuga ku Rwanda aho bigaragara ko ari ukwivanga mu miyoborere yarwo. Vice President wa Sena y'u Rwanda Nyirahabimana Sorina yavuze ko ku itariki ya 11 z'uku kwa 9 inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi yasabye u Rwanda kurekura Ingabire Victoire ufunzwe by'agateganyo akurikiranyweho ibyaha bitandukanye ko ahita afungurwa nta yandi mananiza. Ibyo ngo bikaba ari ukwivanga mu miyoborere y'u Rwanda kandi ari igihugu gifite ubusugire n'ubwigenge, bikaba kandi ari ukwivanga mu bucamanza bw'u Rwanda kandi ari urwego rwigenga.
uwo mwanzuro kandi ukubiyemo ibitekerezo biyobya bikanibasira ubuyobozi bw'u Rwanda hagamijwe kugaragaza ko mu Rwanda nta bwisanzure buhari bwo gukora politike, gukora umwuga w'itangazamakuru no gukora mu bwisanzure ku miryango itari ya leta. Ati ikigaragara no iyi raporo yakozwe n'inteko ishinga amategeko umwe bw'Uburayi yakozwe igamije kwangisha no gutanga isura mbi ku gihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga, ukanatambamira inyungu z'u Rwanda n'iz'abanyarwanda mu mibanire, mu bufatanye n'ubutwererane n'amahanga. Visi Perezida wa Sena y'u Rwanda yavuze ko nk'urwego rureberera inyungu z'abaturage bakwiriye gusesengura uyu mwanzuro kuko batakwihanganira ibibangamira inyungu z'abanyarwanda. Komisiyo zifite politike mu nshingano umutwe w'abadepite no muri Sena bateranye kugira ngo hafatwe imyanzuro kuri iyi raporo. Senateri Rugira Amande avuga ko hakwiye gutekerezwa uburyo bwo kubaka umubano n'izindi nteko zishinga amategeko hashyirwaho umurongo wo kudatuma habaho gukomeza kubeshyera igihugu cy'u Rwanda, kuko byamaze kugaragara ko inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ikunze kubikora, ugasanga hagomba kubaho kubyamagana no kugaragaza ukuri ku byo baba bavuze. Senateri Rugira asaba ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda idakwiye guhora isubiza ibyatangajwe n'inteko ishinga amategeko umwe bw'Uburayi, ko ahubwo hashyirwaho uburyo butuma batavogera ubusugire bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yihanije umudepite w'umufaransa wasabye ubumwe bw'Uburayi guhagarika ubufatanye n'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yihanije umudepite w'umufaransa Thierry Mariani wasabye ubumwe bw'Uburayi guhagarika ubufatanye n'u Rwanda. Mariani yibasiye Perezida Paul Kagame ati ubumwe bw'Uburayi bukwiye guhagarika kutanenga Kagame, bugasaba ko Victoire Ingabire Umuhoza arekurwa binyuze mu guhagarika umubano wose na Kigali. Minisitiri Nduhungirehe yashyize ku rubuga X ifoto igaragaza Mariani ari kumwe na Bashar al-Assad wagize uruhare rukomeye mu mfu z'abasivile babarirwa mu bihumbi magana bamaganaga ubutegetsi bwe muri Syria, n'indi ari kumwe na Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri aya mafoto Minisitiri Nduhungirehe yashyizeho ubutumwa bugaragaza ko nyuma yaho Assad akuwe ku butegetsi mu kwa 12 kwa 2024 Mariani yakennye kuko yakoreraga uyu mutegetsi, nyuma afata umwanzuro wihuse wo gukorera Tshisekedi kugira ngo amunyanyagizeho amafaranga. Yagize ati ahubwo numva ko ikofi yawe ariyo yacitse nyuma y'ikurwa ku butegetsi rya Bashar al-Assad wagenderaga kuri demokarasi cyane, wakoreraga wivuye inyuma. Rero byabaye ngombwa ko wikura mu bukene vuba bishoboka, ubikesheje ubugira neza bw'ubundi butegetsi bumeze uko butubahiriza uburenganzira shingiro bw'abaturage babwo nkaho rwose ubakunda. Depite Mariani washinze umutwe wa La Droite Populaire ushamikiye ku ishyaka Rassemblement National, n'umwe mu badepite b'abahezanguni bamaze igihe kirekire bibasira leta y'u Rwanda, bifatanya n'ubutegetsi bwa Kongo mu gushinja ingabo zarwo gufasha umutwe wa M23. Leta y'u Rwanda yagaragaje kenshi ko ibi birego bidafite ishingiro, isobanura ko byahimbwe mu rwego rwo gutwikira imikorere mibi y'ubutegetsi bwa Kongo irimo kunyereza umutungo w'abaturage no kunanirwa kurinda umutekano wabo uhungabanywa n'imitwe yitwaje intwaro irenga 200. Brigade General Rwivanga ntiyumva ko Kongo yahawe ubwene gihugu abayihungiyemo mu 1994 ikihakana abanyamurenge. Brigade General Ronald Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufata imyanzuro ivuguruzanya kuko bwihakana abaturage bari ku butaka bwayo ubwo hakatwaga imipaka y'ibihugu, nyamara bukemera bahungiyeyo mu 1994 ko ari abaturage bayo. Yabigarutseho kuri uyu wa mbere mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi. Brigade General Rwivanga yagaragaje ko impamvu n'uyu munsi intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikirota ari uko ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo na FDLR bagashaka kwica abanyamurenge. Ati uyu munsi guverinoma ya Kongo yemera abantu binjiyeyo mu 1994 nk'abaturage nyakuri ba Kongo bitwa Wazalendo, ariko abo bari bariyo mbere bagomba kugaruka mu gihugu inama ya Berlin yakase. Abo ngo bagomba kugaruka mu Rwanda, ariko abagiyeyo mu 1994 bagomba kugumayo. Murumva uko kuvuguruzanya? Iryo ni ryo zingiro ry'ikibazo. Ibisubizo bya diplomasi bikwiye gukoreshwa mu gukemura ibibazo by'ibanze bitera intambara. Magingo aya mu ngabo za FARDC abarizwamo benshi mu bahoze muri ex-FARE, kuri ubu bagize FDLR ikorera byeruye mu ngabo z'igihugu. Ingero ni nyinshi z'abasirikare bahoze muri ex-FARE binjiye muri FDLR kuri ubu bifatanya na FARDC mu rugamba rwo kurwana na M23. Aba barimo Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega, General Gaston Iyamuremye na Brigadier General Gakwere wafashwe na M23 koherezwa mu Rwanda afite n'ibirango by'ingabo za leta ya Kongo. Brigade General Rwivanga yavuze ko ibibazo by'umutekano mu karere byakemuka mu gihe impande nyinshi zishoboye gukorera hamwe mu gushaka ibisubizo. Makuru y'ubutabera, urubanza rwa Bishop Gafaranga rwashyizwe mu muhezo. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwashyize mu muhezo urubanza rwa Habiyaremye Zakari wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Bishop Gafaranga. Bishop Gafaranga niwe wisabiye ko uru rubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi rwashyirwa mu muhezo, asobanura ko ibivugirwa mu rukiko birebana n'ubuzima bwite bw'umuryango. Ati ndasaba ko uru rubanza rwashyirwa mu muhezo kuko rureba umuryango. Ubushinjacyaha nabwo bwavuze ko urubanza ari urw'umuryango, bityo ko urukiko rwabifataho icyemezo. Mucamanza agaragaje ko icyifuzo cya Bishop Gafaranga kiri mu burenganzira umuburanyi yemererwa n'itegeko, asaba ko abari mu cyumba cy'iburanisha bose urubanza rugakomeza mu muhezo. Ubushinjacyaha bushinja Bishop Gafaranga icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke bashyingiranywe. Ibi byaha ashinjwa kubikorera umugore we Annette Murava.
Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ku itariki ya 7 z'ukwa gatanu k'uyu mwaka. Urw'ibanze rwa Nyamata ruza gutegeka ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyakurikiranywe. Yaje kujuririra icyo cyemezo mu rwisumbuye rwa Gasabo, ariko narwo rushimangira ko akomeza gufungwa by'agateganyo. Mu gihe Bishop Gafaranga yaburanaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, nabwo urubanza rwe rwashyizwe mu muhezo kubera ko byari byitezwe ko ruvugirwamo ibirebana n'ubuzima bwite bw'umuryango. Mu makuru avuga mu turere i Karongi haravugwa inkuru y'umusaza w'imyaka 62 wiyahuje ikiziriko hagakekwa amadeni yari amaze kumubana menshi. Umusaza witwa Seboyi Vincent w'imyaka 62 wo mu mudugudu wa Kambogo mu kagari ka Nyarugenge k'umurenge wa Rubengera y'akarere ka Karongi, biravugwa ko yiyahuje ikiziriko, bikavuga ko ari amadeni yari amaze kumubana menshi. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera Seboyi bivugwa ko ubwo umugore we witwa Mukashema Claudine yari avuye guhinga yasanze iwe hafunze, agasanga mu rugo nta muntu uriyo. Abaturanyi babo bakomeza bavuga ko umukecuru yahise afata umwanzuro wo kwica urugi kuko yumvaga mu nzu hasa n'harimo umuntu. Mu kugera amasanga umugabo we mu mugozi. Uwaganiriye n'Imvaho Nshya yagize ati nibyo uwo musaza yiyahuye, gusa amakuru aravuga ko impamvu yatumye yiyahura ngo ari uko yari umwubatsi, noneho bamuhasima akayigurisha n'amafaranga akayabika. Ubwo rero ngo byamubanye ikibazo ahitamo kwiyahura. Uwo mugabo nari muzi, ariko nzi ko akora imirimo isanzwe yo gushakisha. Uwo mugabo yarageze mu myaka 62 kandi yari afite umugore n'abana, nta nubwo twumvaga iby'amakimbirane ye n'umuryango. Mukamana Marceline, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarugenge, yamije iby'uru rupfu rw'uyu mugabo, agaragaza ko nta makuru y'icyamwishe bari bamenya kuko ngo yari umuturage utunzwe no guca inshuro, utanagiranaga amakimbirane n'umuryango. Yagira inama abaturage ko mu gihe bumva bafite ibibazo, aho kugira ngo bafite umwanzuro ugayitse nk'uwo kwiyahura, kwaba ari ukwimanika cyangwa kunywa imiti yica, bakagombye kugira abantu babiganiriza bakabafasha. Abantu 8 batawe muri yombi bakekwaho gukomeretsa abageni b'Inyamasheke. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Nyamasheke bwatangaje ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bamaze guta muri yombi abasore 8 bakekwaho gukubita no gukomeretsa umusore n'umukobwa bo mu murenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke biteguraga kurushinga. Ubuyobozi bukavuga ko abakekwa bashobora kwiyongera kuko hari n'abandi batarafatwa. Tariki ya 10 z'uku kwa 9 isa 3 z'ijoro nibwo Habumugisha Fiston y'imyaka 25 na Muhawe nayo Jeannette y'imyaka 21 batezwe n'insoresore z'abajura zirabakomeretsa. Byabaye mu gihe bwari guca umusore ajya gusaba no gukwa umugeni we, bari bamaze umwaka basezeranye imbere y'amategeko. Izo nsoresore zarabakubise zirabakomeretsa, zinabambura telefone 2 iy'umugeni n'iy'umukwe, igikapu cyarimo agatimba n'inkweto by'umugeni, imipira 2 y'imbeho n'ibindi byari bukoreshwe n'isakoshi yari irimo amafaranga ataramenyekana umubare. Bikimara kuba inzego z'umutekano zifatanyije n'iz'ibanze zahise zitangira gushakisha aya mabandi, dore ko yari amaze iminsi atega abaturage mu mudugudu wa Bushenge mu kagari ka Bushenge k'umurenge wa Bushenge akabambura. Icyo gihe umukwe n'umugeni bahise bajya kuvurirwa mu bitaro bya Bushenge, ubukwe burasubikwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge Habumugisha Hyacinthe yavuze ko ku ikubitiro hahise hafatwa abasore 3, abafashwe bakajya bagenda bavuga bo bakoranaga, bituma kugeza kuri uyu wa mbere haba hamaze gufatwa abagera ku 8. Ati bigaragara ko nubwo abambuwe bakanakubitwa bavugaga ko bahohotewe n'abagera kuri 6 barengaga, kuko tumaze gufata 8 ari n'abandi bagishakishwa. Avuga ko hashobora kuba hari n'abandi bari muri aka gatsiko k'izi nsoresore ziteza umutekano muke, cyane cyane mu isantere y'ubucuruzi ya Bushenge. Hafi ya bose ngo bakaba ari mu mudugudu wa Runyinya mu kagari k'Impara. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye, cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba. Turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA.
niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Mu makuru Rwanze y'u Rwanda, guverinoma ya Qatar yashyikirije komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge kopi y'inyandiko igaragaza uburyo bwo kurekura imfungwa bwumvikanyweho n'ubutegetsi bwa Kongo na M23. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yasobanuye kuri uyu wa mbere ko umuhango wo gushyikiriza iyo kopi y'ubu buryo witabiriwe n'abahagarariye Kongo na M23. Impande zombi zumvikanye kuri ubu buryo tariki ya 12 z'uku kwa 9 zemeranya ko komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge ari izazifasha mu bikorwa byo gushakisha imfungwa, kugenzura amakuru yazo no kuzivana ku ruhande rumwe zijya ku rundi. Guverinoma ya Qatar igaragaza ko komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ari umufatanyabikorwa utabogama kandi wizewe. Yibutsa ko iyi komite ariyo yacyuye abasirikare n'abapolisi 1300 ba Kongo mu kwezi kwa 4 no kwa 5 uyu mwaka babaga mu mujyi wa Goma ibageze Kinshasa. Tariki ya 19 z'ukwa 7 leta ya Kongo na AFCM 23 byashyize umukono ku mahama bifasha kugera ku masezerano y'amahoro. Icyo gihe leta ya Kongo yemeye ko izarekura imfungwa 700 zirimo abanyamuryango n'abakekwaho kuba abanyamuryango b'iri huriro, ariko ntiyabyubahirije. Nyuma yaho AFCM 23 itangaje ko itazajya mu biganiro by'amahoro bishingiye kuri aya mahame mu gihe imfungwa zayo zitararekurwa, leta ya Qatar yatumye impande zombi kugira ngo zikemure imbogamizi. Kwemeranya ku buryo bwo kurekuriza imfungwa ni intambwe yatewe nyuma y'ibiganiro byamaze ibyumweru 3 byahuje leta ya Qatar n'intumwa za leta ya Kongo na AFCM 23 byari bigamije gukuraho imbogamizi. Human Rights Watch yo yatanze impuruza ku bugizi bwa nabi FRDC na Wazalendo bakomeje gukorera abanyamurenge n'abatutsi. Umuryango Human Rights Watch watanze impuruza ku bugizi bwa nabi ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bamaze igihe bakorera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi. Ni impuruza uyu muryango watanze muri raporo wasohoye kuri uyu wa mbere. Muri iyi raporo Human Rights Watch yasobanuye ko abanyamurenge n'abatutsi bahohoterwa ari abashinjwa kuba intasi z'umutwe wa FCM 23. Uyu muryango kandi wavuze ko ubugizi bwa nabi bukorerwa bari abanyekongo bwarushijeho kwiyongera ubwo mu mujyi wa Uvira hari imyigaragambyo kwamagana General Olivier Gasita wahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare. Iyi raporo igira iti abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo bafite aho bahuriye n'ingabo za Kongo, bakaba barwanya umutwe wa M23 wafashe ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Impungenge zerekeye ku kurengera abasivile muri Uvira zakajije umurego kubera amakimbirane ashingiye ku ishyirwaho ry'umuyobozi mushya wa gisirikare. Abarwanyi ba Wazalendo bahohoteye, batera ubwoba, barashimuta kandi babuza kubona serivisi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo muri Uvira. Abatutsi b'abanyekongo baba muri Kivu y'Amajyepfo babashinja gushyigikira M23. Clementine de Montjoy, umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch kuri Afurika, yavuze ko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'impande ziri mu makimbirane bwerekana ko hakenewe ko za guverinoma bireba zijya ku gitutu cyo kurinda abasivile no guharanira ko abahunga imirwano bagenda mu mutekano. Yavuze kandi ko impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zimakaza urwikekwe rushingiye ku moko bituma havuka ivangura n'ihohoterwa. Iryinshi mu ihohoterwa ryakozwe na Wazalendo ryibasiye abanyamurenge kuva kera bashinjwaga gushyigikira M23. Human Rights Watch ivuga ko yamenye amakuru ya buriya bugizi bwa nabi nyuma yo gusuzuma amashusho ndetse n'amajwi akubiyemo ubutumwa bwibasira abanyamurenge. Ishinja kandi ingabo za leta na Wazalendo kuba hagati y'itariki ya 5 n'iya 8 z'uku kwezi zariciye muri Uvira abana babiri bombi b'imyaka 8 zinakomeretsa abasivili 9 bigaragambyaga. Ntacyo uyu muryango wavuze ku bwicanyi ingabo za leta zimaze igihe zikorera abanyamurenge, cyakora watanze iriya mpuruza mu gihe abayobozi wa Wazalendo bamaze guha abanyamurenge n'abatutsi iminsi 10 nk'igihe ntarengwa cyo kuba bamaze kuva mu mujyi wa Uvira. Dukomereze mu gihugu cya Zambia aho abapfumu babiri bakatiwe bazira kugerageza kuroga perezida. Kuri uyu wa mbere urukiko muri Zambia rwakatiye abaganga gakondo babiri b'abapfumu kubera kugerageza kuroga perezida w'iki gihugu Hakainde Hichilema. Leonard Fili w'imyaka 43 wo muri Zambia na Justin Mabulese w'imyaka 42 ukomoka muri Mozambique bahamwe n'icyaha cyo gutunga ibintu bitandukanye bikoreshwa mu kuroga biri mu ruvu ruzima cyangwa umuserebanya w'amabara, kandi ngo bakora ubupfumu mu mugambi wo gushaka guhirika nabi perezida Hakainde Hichilema. Nelson Banda murumuna wa Emmanuel wahoze mu bagize inteko ishinga amategeko wigenga bivugwa ko ari wo haye akazi aba bombi, kandi abapfumu bagaragaje ko basezeranyijwe ko bazishyurwa miliyoni 2 z'amakwaca ya Zambia n'amadolari 80,000 nyuma y'akazi nk'uko Anadolu Agency yabitangaje. Muri urubanza umucamanza wa Rusaka
Fine Mayambo yemeje ko ubutumwa bw'aba bombi bwo kugira nabi perezida bwashoboraga guteza amakimbirane ya politike, igihombo cy'ubukungu ndetse n'ingaruka mbi ku baturage b'igihugu. Mayambo yavuze ko nubwo urubanza rw'aba bombi ari icyaha cya mbere kandi ko bafite uburenganzira bwo kugirirwa impuhwe, intego yabo muri ubwo butumwa kwari uguteza urupfu, bikaba ari ngombwa ko bakatirwa igihano cyo gufungwa no gukoreshwa imirimo y'agahato. Aba bombi bazakora igifungo cy'imyaka 2 kuri buri umwe kubera gutunga amarozi n'amezi 6 yo gukora ubupfumu bibarwa uhereye ku munsi bafatiwe ku itariki ya 20 z'ukwa 12 k'umwaka ushize. Ibihano byombi bigomba gukorerwa icyarimwe. Dukomereze mu Bufaransa aho Sébastien Lecornu uherutse kugenwa ngo abe minisitiri w'intebe w'Ubufaransa ateganya impinduka zikomeye mu micungire y'umutungo wa leta zirimo no gukuraho ibyabahoze bagize guverinoma bagenerwaga. Ni mu rwego rwo gushaka uko iki gihugu cyakwishyura imyenda gifite ari nako kirinda gusesagura bike gisigaranye. Lecornu arateganya ko kimwe mu by'ingenzi agomba gukora ari ugukuraho iby'abari bagize guverinoma bagenerwaga birimo ivatiri nziza igurwa kandi ikishyurwa na leta kubigendaho n'umunyamabanga wita ku bikorwa by'abahoze ari ba minisitiri b'intebe. Yabwiye itangazamakuru ko bidakwiye ko abaturage bakwa amafaranga yo guhangana n'ibibazo by'ubukungu mu gihe bari mu nzego nkuru z'igihugu bo bigaramiye. Ikinyamakuru Le Parisien cyanditse ko iki cyifuzo na Michel Barnier yagihoranye ariko ava ku butegetsi ntaho kigejeje. Raporo yigeze gusorwa n'inteko ishinga amategeko mu Bufaransa mu 2024 yarimo imibare yerekana ko abahoze ari ba minisitiri b'intebe batanzweho amafaranga menshi yiyongereyeho 11% hagati ya 2020 na 2023, ni ukuvuga hagati ya miliyoni z'amapaundi 1,280 na miliyoni 1,420 z'amapaundi. Itegeko teka ryo mu 2019 rigena ko uwahoze ari minisitiri w'intebe mu Bufaransa yemererwa umunyamabanga n'ivatiri byose leta ikaba ariyo ibyitaho mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa se kugeza uwo umuntu agize imyaka 67. Sabahoze ari ba minisitiri w'intebe gusa ahubwo n'abandi bayoboye ministeri zikomeye nk'iy'ububanyi n'amahanga, iy'ingabo n'iy'ubutegetsi bw'igihugu n'iy'ubutabera bahabwa umupolisi uzishyurwa na leta. Mu kwa 11 kwa 2024 abantu nk'abo bari 30 nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru Le Parisien. Ibi rero Sébastien Lecornu arashaka ko bisubirwamo ntibikomeze kubera leta n'abaturage umutwaro mu rwego rw'ubukungu. Sébastien Lecornu yahoze ari minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa mbere yo kugirwa minisitiri w'intebe asimbuye François Bayrou uherutse kweguzwa n'inteko ishinga amategeko. Minisitiri w'intebe wa Qatar we yasabye isi kureka kurera Israel bajeyi. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, minisitiri w'intebe wa Qatar, yasabye umuryango mpuzamahanga ukomeye ku isi kureka gukomeza kurera Israel bajeyi bakayifatira ibihano nyuma y'ibitero yagabye ku bayobozi ba Hamas i Doha muri Qatar. Tariki ya 9 z'uku kwezi nibwo ingabo za Israel ku bufatanye n'urwego rushinzwe umutekano n'iperereza Shin Bet zagabye ibitero ku nyubako zo muri Qatar zarimo abayobozi ba Hamas. Nyuma y'iki gitero Israel yagabye muri Qatar yanenzwe n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye ku isi barimo na Donald Trump uyobora Leta Zunze za Amerika usanzwe ari inshuti y'iki gihugu. Ibi Sheikh Mohammed yabigarutseho mbere y'uko haba inama izahuza Qatar n'ibihugu by'ibituranyi birimo Bahrain, Kuwait, Oman, Arabia Saudite na Leta Zunze z'Abarabu, aho biziga ku buryo byashyira igitutu kuri Israel kugira ngo yahagarike intambara muri Gaza. Ati igihe kirageze kugira ngo umuryango mpuzamahanga ureke kurera Israel bajeyi ahubwo utangire uyifatira ibihano ku byaha byose imaze gukora ndetse banayisabe guhagarika intambara muri Gaza imaze guhitana abantu benshi. Yakomeje avuga ko ibintu bituma Israel ikomeza gukora ibi bikorwa ari ukubera uburyo ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bitajye bifatira ibihano ku byaha ikora birimo kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Bamwe mu bayobozi byitezwe ko bazitabira inama harimo perezida wa Iran Masoud Pezeshkian, minisitiri w'intebe wa Iraq Mohamed Shia Al Sudan, perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ndetse na perezida wa Palestine Mahmoud Abbas wageze i Doha ku itariki ya 14 z'uku kwa 9. Trump yabajijwe niba azatera Venezuela arumahuha. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ntabwo yigeze ahakana ibyo gutera Venezuela ashinja kohereza ibyihebe n'ibiyobyabwenge mu gihugu cye. Yabigarutseho nyuma y'uko umubano hagati y'ibi bihugu umaze igihe ukomeje kuzamba nyuma y'aho Amerika yohereje ubwato butatu bw'intambara ndetse n'abasirikari 4,000 hafi ya Venezuela mu rwego rwo kurwanya ibikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro agaragaza ko nubwo Amerika ivuga ko iki gihugu ari indiri ibiyobyabwenge bo bamaze kubihagarika. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Trump yabajijwe niba ashobora kugaba ibitero muri Venezuela, asubiza ko bishobora kubaho kubera uburyo iki gihugu gikomeje kohereza ibiyobyabwenge muri Amerika. Ati tuzareba ibishoboka kubera ko ntabwo twakwemera ko Venezuela ikomeza kohereza abanyabyaha batandukanye mu gihugu cyacu barimo n'abacuruzi ibiyobyabwenge. Nicolas Maduro avuga ko kuba Amerika ishaka gutera Venezuela mu rwego rwo guhangana n'abacuruzi ibiyobyabwenge ari urwitwazo rwayo kugira ngo ifate iki gihugu ikiyobore igikoresha amabuye y'agaciro yacyo mu nyungu zayo. Tukiri kuri Amerika kandi, perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye cyemeranyije n'Ubushinwa ko TikTok ikomeza gukorera muri Amerika. Ubwo yajyaga ku butegetsi mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, Trump yavuze ko TikTok ikwiye gucibwa mu gihugu cye uko ari igikoresho cy'ubutasi bwa Beijing. Urubuga Truth Social, Trump yanditse ati
mu nama duhuje n'Ubushinwa yabereye mu Burayi yagenze neza. Ibyayivuyemo mu buryo budasubirwaho bizatangazwa vuba. Yavuze ko hari ingingo baganiriyeho irebana n'urubuga nkoranyambaga urubyiruko rw'igihugu cye rukunda kandi ko ruraza kwishima cyane. CNN yatangaje ko ibya TikTok biri mu ngingo nkuru abadiplomate b'ibihugu byombi bari bamaze iminsi baganiraho mu nama yaberaga i Madrid muri Espagne. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubucuruzi n'inganda Scott Bessent niwe wari uyoboye itsinda rya Washington, akaba yavuze ko ibiganiro ku ikoreshwa rya TikTok muri Amerika byagenze neza cyane. Imwe mu ngingo yari maze iminsi itangazwa n'ubutegetsi bwa Trump ku byerekeye TikTok yari yuko urubuga nkoranyambaga rukunzwe cyane n'urubyiruko rwo muri Amerika rwagurwa n'ikigo cy'abanyamerika. Cyakora ibyo byari bitarahabwa umurongo wemeranyijweho n'impande zombi. Abanyamerika bavuga ko urwo rubuga ari intwaro Ubushinwa bukoresha ngo bukusanye amakuru y'ibibera hirya no hino ku isi arimo no muri Amerika. Hari raporo y'ikigo SEOAI yavuze ko abanyamerika miliyoni 170 bakoresha TikTok kandi ko mu mwaka wa 2024 abatuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari miliyoni 340. Nyuma y'abanyamerika hakurikira abaturage ba Indonesia n'aba Brazil mu gukoresha TikTok cyane kurusha abandi bose ku isi. Tukira muri Amerika, sosiyete z'indege zirukanye abakozi bishimiye urupfu rwa Charlie wari inshuti magara na Donald Trump. Sosiyete z'indege zirimo Delta Airline, American Airline na United Airline zirukanye bamwe mu bakozi bazo kubera amwe mu magambo banditse ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'urupfu rwa Charlie. Umuyobozi wa Delta Airline, Eddie Sebastian, yatangaje ko bamwe mu bakozi banditse amagambo atari meza ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'urupfu rwe. Ati amagambo yanditswe ku mbuga nkoranyambaga ahabanya n'amategeko ya sosiyete yacu kandi abakozi bacu babaye birukanywe mu gihe dutegereje iperereza. Ni ibintu byahuriweho na American Airline nayo yatangaje ko abakozi banditse amagambo ajyanye n'ihotera bamaze kwirukanwa. Guverinoma Donald Trump yashyize igitutu ku bakoresha kugira ngo hirukanwe abakozi bose bagaragaye bishimiye urupfu rwa Charlie Kirk. Sean Duffy, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubwikorezi, yavuze ko abakozi bose bagaragaye bashyigikira ibikorwa by'ihotera bagomba kwirukanwa. Sosiyete ya United Airline yongeye kwibutsa abapilota amategeko agenga imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, ivuga ko itazihanganira ibikorwa nk'ibi. Muri Australia ho hari impungenge ku bushyuhe bushobora kugira ingaruka ku barenga miliyoni 1.5. Raporo y'ikigo gishinzwe imihindagurikire y'ikirere muri Australia yagaragaje ko imihindagurikire y'ibihe ishobora kuzashyira mu kaga abanya-Australia bagera kuri miliyoni 1.5 bitarenze mu 2050. Ni raporo yiswe Australia's National Climate Risk Assessment yasohotse ku bufatanye n'ikigo cya leta gishinzwe imihindagurikire y'ikirere, ingufu, ibidukikije n'amazi. Iyi raporo igaragaza ko abanya-Australia batuye mu duce twegereye ku nkombe z'inyanja aribo bashobora kuzahura cyane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Isesengura rya mbere ryakozwe ku byago by'imihindagurikire y'ikirere muri Australia rigaragaza ko biziyongera kandi bizaba bikomeye cyane uko bizaba birimo imyuzure, imiyaga ikaze, ubushyuhe bukabije n'amapfa n'inkongi z'umuriro. Chris Bowen, minisitiri ushinzwe imihindagurikire y'ikirere muri Australia, yavuze ko uko abanya-Australia bari kwirinda ingaruka nto z'imihindagurikire y'ikirere aribyo bizabafasha guhangana n'ingaruka zikomeye mu myaka iri imbere. Umuyobozi mukuru w'inama yiga ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, Amanda Mackenzie, yavuze ko ibyagaragajwe na raporo biteye ubwoba, asaba leta gufata ingamba zo guhangana n'ibihumanya ikirere ku kigero cyo hejuru. Australia yiyemeje kugabanya imyuka ihumanya ikirere ku kigero cya 43% bitarenze 2030. Gusa ikomeje kunengwa kubera kwishingikiriza ku ngufu zikomoka kuri peteroli. Raporo igaragaza ko ubushyuhe nibwiyongeraho degrees Celsius 3, abantu bapfa bazize ubushyuhe i Sydney muri Australia bashobora kwiyongera bakagera kuri 400% ndetse bikikuba inshuro 3 i Melbourne. Ibi bizagira ingaruka ku buzima, ibikorwa remezo by'ingenzi, ibidukikije, inganda no ku bakozi bashinzwe gutabara mu gihe cy'ibiza. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, izi mpungenge za Australia ku bushyuhe bushobora kugira ingaruka ku barenga miliyoni 1.5 izo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru mwagezwagaho nanjye Jean de Dieu Kanijabo. Ndabashimiye ko mwari mudukurikiye, ndabararikira komeza kureba indi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.